дуруд ва арзу эҳтиромот ба кулли ҳамватанои азизам. умедворам ки яки шумо хуб, сиҳат, саломат ва сарбаланд ҳам бошен. ростӣ дина дар як масъала каме гӯем асабӣ шидам. воқеъ бечора ин миллата чор тараф доран фиреб мекунанд бо ном зиёӣ, бо ном намедонам вағайра 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 вағайраҳо, бо ном президент, бо ном ҳукумат, бо ном гаӣ, бо ном ҳар чизе ки дигар ҳаст, гӯем доран ғорати ин миллат мекунанд. бечора мардуми бечора дар ба дар, вагон ба вагон бисёр бигем азоб мекашанд. бисёр азоб мекашанд мардум барои ёфтани як луқмаи нон. мефаҳмед намера? ва доран муллош аз ҷаннату худову расул фаҳм мекуна, ин мардума пул мегира. зиёиш боша аз илм фаҳм мекуна, эмомалӣ ва дигараш боша аз тамаддуну таърих фаҳм мекуна. маҷбур шуда дина ман хеле асабӣ шида будам. боз ба ҳар ҳол хидма гӯям қапидам ки то ки ҳамин бисёри бад нарава. барои ҳамин дӯстои азизам, имрӯз хостам ҳамин чизора, амон ҳар як чиза полочкаи худаш да гузорам, то ки барои мардум дурусттар фаҳмо шавад. аз ин ба баъд дигар ҳар инсоне ки пул металба ҳар як масъалада мо бояд зидди ӯ биҷангем, бояд зидди ӯ биҷангем ва бигем ки масъаларо бибинем, ҳал кунем ва бигем полочка ба полочка монем. баъси миллат ғорат кардан воқеан бас бидагист. дигар дасти муллоам дар кисаи камбағал, дасти муаллимам дар кисаи камбағал, дасти депутатам дар кисаи камбағал, дасти бигем президентшам ва дасти шоира нависандаам, дасти блогерам. и ёфтиян и номи садақаву номи хайр, номи намедонам ҳимояву ва ғайраҳо. бечора ана дар фейсбукам, бародари азиз, фейсбуки ман Астана Каган Астана ба англисӣ навиштагӣ аст. шумо метавонед ки аз амон бигем ба ман алоқа бироен. амон фейсбукати ман бисёр мазарат, як дақиқа дигар айкунам. шумо мазарат мехом барое ки ҷамега стопот кор намекуна биромадааст. ман намефаҳмам чӣ ба кор кардеста. иҷа мега ки таблица да мебурора ки мега кор намекунам. хулас дӯстои азизам, Астана Каган Астана метавонед кадоме ки қатъиман тааллуқа биромадани аст. фейсбук месенҷи мада метавона нависа, ягон мушкилӣ надорам, мо суҳбат мекунем. хуб, ман суҳбатма давом метавам то оне ки мо ҳамо полкаи худаш дамонем. ҳамин масъалаҳои бигем ки гадоиро аз байн бигирем. бояд мо воқеъ дигар мегӯм ку президентам гадо, депутатам гадо, дигар ҳама гадо, ҳама мулло гадо, эшон гадо. ин чӣ шидааст ки фақат ин миллати мо бигем ки гадоиро барои худ касб кардагӣ ҳастанд. хуб, мо ватан дорем, конститутсия дорем, президент дорем. яъне ки мо ҳамаи чиро дорем. бояд мо талаб кунем аз президент он чизе ки барои мо мисол гирем камбудӣ мешавад. хулас бибинед дӯстои азизам, диловар
наворша удалит кард. Ҳамун шабе ки ман эфир кардам ва бигем ки Диловар ҷошта навора удалит кард барои фаҳмид ки ба зарари Эмомалӣ тамом мешава ин кори кардагиш. Оле чанд гапи дига ма ятимов шинид барои он ки худи ӯ инсон бигем ки корманди амният яъне ҳамун КГБ соҳаи пропаганда радио телевизионда кор мекунад. Прямой ягон ҷои пинҳониш надора. Айначалник шоли хела бигем ки гапам шинавид бигем иштибоҳ намекунем. Навора гирифт. Бибин дӯстои азизам, ҳамватанои бениҳоят гиромим, даъво кардани таърих ё намедонам бигем ки амин як чиза исбот кардан дар кор аст. Исбот ва ӯ чиза ба пули талбидан гадоиву мегӯянд ку сага ба зур шикор бурда намешавад, дар ҳолате ки олим, шоир, нависанда бигем дигар инсонҳое ки бигем дар ин соҳа исследованӣ намебаранд, яъне ки ба ихтиёри худошон хоб Эмомалӣ маблағгузорӣ намекунад ин соҳара, мо наметонем ба талбидан ба гадоӣ намедонам боброем дар ҷаҳониҳо исбот кунем таърихи тоҷика. Барои чӣ дар кор аст? Барои маблағ дар кор аст. Маблағ воқеан техника, технологияҳо, гурӯҳҳои ҷавон дар кор аст. Омӯхтан, хонондан, тайёр кардан гурӯҳҳои ҷавон дар кор аст. Ман ҳамин рӯз дар тиктокам як каме суҳбат кардам даромада. Бисёр ҷавоно бесавод мондагӣ ҳастанд. Бисёр ҷавоно аз илм, маърифат вобше ҳамқадар дуре мондагӣ ҳастанд ки бечора. Яъне ӯ намешава, мо наметонем ҳозир як дусета муаллиме ки намедонам институт боша ё дигар ҷо боша биёрему инсонҳоро мо таърихшинос бигем. Мо таърихшинос надорем, мутаассифона надорем. Нест. Мо методи ё иҷозати аниқтараш методи сталинӣ ки мо доштем аз ҳамон замон якчанд дона муаллимҳои боном таърихшинос мондагӣ аст. ҳозир мо агар муаллимҳоро биёрем, барои мо аз ҳамон китоби синфи 6 аст ку торих 6-7 синф, барои мо ҳамон чизеро нақл мекунад ки чизе ки ҳамон Сталин гуфтагӣ, ба фармони Сталин ё намедонам ким кадом навиштагӣ боша агар, яъне барои мо фақат ҳамонро нақл мекунад. Барои чӣ? Барои он ки мо хай мегем давраи Ленин, Сталинда мо чӣ надоштем, яъне шароит надоштем ё иҷозат надоштем. Аммо 33 соли истиқлолияти мо мешава, ай соли 90 бигирем, агар 33 соли мустақилияти мо бишава, 10 солшам агар 13 солшам минус кунем, агар барои барқарор кардани давлат ва ғайра ва ғайра 20 соли дигар мо фурсат доштем ки мутахассисӣ бигем тайёр кунем дар ҳамин соҳа. ҷавонҳоро биомӯзем, техника ва пул, маблағ, оилае ки хуб битем ки барои як ҷавон омӯхтани таърихи худ шавқовар бошад. Мактаб 0 уровень аст. Образование дар Тоҷикистон нест. Фақат мо образование лесидан дорем, халос. Гулакора лесак мекунанд. На ба илм, на ба савод. Лесак мекунанд гулакора. Реально. Ман ягон ҷое бигем чӣ надора, пинҳонӣ надора. Мо дӯстои азизам, мо наметонем ба он торихи сталинӣ ки дар синфи 6-7 барои синфи 8-7 мазги қохина қатӣ мо бихезем ҳозир бирем дар як намедонам ЮНЕСКО ё бирем дар як конфронси ҷаҳонӣ дар ҷои дигар мо иштирок кунем ё ширкат кунем ё даъво аз бигем ки таърих кунем. Барои он ки ин таърихе ки мо дорем мо шарманда мешем агар равем. Барои чӣ? Барои он ки 4 тараф дар таърифи тавсия навиштагӣ аст. Дуруғ, 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 дуруғ. Ҳамаро дуруғ навиштагӣ аст. Имрӯз Ӯзбекистон дорад таърихи худша аз нав менависад. Имрӯз
Қазақстон дора тарихи аз нав менависа. Имрӯз Қирғизистон дора тарихи аз нав менависа. Имрӯз Туркманистон дора тарихи аз нав менависа. Ҳамаира аз болои бигем ки ҳамун ҷавонҳо нав омӯхта хонда бигем ки археологически кофтан гуногун экспертизаҳо қатъӣ навишта истодааст. ҳозир мо як муаллима биёрем ё намедонам як тарихшиноса биёрем, албатта кира миёрем я муаллими мактаба миёрем. хоб мешунем дар ҷа. Дигар инсон тарих да қизиқ надорад, муаллими мактаб барои ойлик мегирад, дарсаш кам-кам хондагӣ аст. Чӣ мега барои шумо? ҳамун синфи 6-7 ки мо хондагием ҳамун гапа мега. Ки ягон асос надорад у тарихот. 99% дуруғ аст. Фақат таъриф кардагӣ аст. Ин миллатам таъриф кардагӣ ҳастанд, дигар миллатам таъриф кардагӣ ҳастанд. Хусусан давраи ҳамин омадани Красни армияро бигирем, ҳама таъриф тавсия қаҳрамон аст. Бовар кунед аз 100 топо предател буда. Ватана патрахан фурӯхтагианд дар урус. Урус ҳам қанавиштагие ки як қопча қаҳрамон имрӯз мо дар доска дорем. ё дар даромади синфхонаҳо дорем, аз он ҷумла миёнашда бо Эмомалӣ Раҳмона мондагием. Соф предателҳо ба мо қаҳрамон ҳастанд имрӯз. Реально ин чиза бояд мо иқрор шавем, қоил шавем ва бидонем инсонҳое ки забонҳои моро иваз карданд, алфавитҳои моро иваз карданд, инсонҳое ки торихҳои моро иваз карданд, торихи тоҷика. Бояд ин чиза мо бидонем ё киё ҳастанд. Ино дар доскаҳо истодагӣ ҳастанд бо ном қаҳрамон. Ино дур рафтагӣ нест. Дар синфхонаҳо, дар мактабҳо, дар университетҳо ино бо номи қаҳрамон истодагӣ ҳастанд ҳамаиё. мефаҳмед намира? Барои ҳамон доран имрӯз дунё бигем ки таърихи худша тағйир дода навишта истодааст бо асос. Ман шабам гуфтам ва имрӯзам мегӯм, торих аст профессионалӣ, торих аст натсионалӣ. Аз мо натсионалӣ ҳаст. Мо бо ин торихе ки дорем дар ин 20 сол ақаллан мо дар ин торих чизе нагузоштем беғарз аз чапа кардани бо 4 таи дига бидагиш, мо коре кардагӣ нестем. ҷавони мо куллагиш ҳаваси Россия дорад, бигем ки чихел кунем дар Россия бирем кор кунем. Оё ин ҷавонҳо медонанд ки торих чӣ аст? Оё ин ҷавонҳо медонанд ки тамаддун чӣ аст? Аз торихи тамаддун дида барои ҷавон я опел болотар аст. мефаҳмед намира? ва имрӯз набояд мо аз мардум пул биталбем барои ин масъала. Бояд мо аз гиребони ҳукуматмон бигирем. ту чӣ кор кардӣ 33 сол? кани наукаи мо. ҳоли як ҷавон мега мо аз ҷаноб ҷолӣ хоҳиш мекунем ки тоҷико кайҳон бипаранд меган. ма бисёр идеяҳо дорам дар бораи монтаж кардан. монтаж кардан асос наметавонам. якам дуюмаш бигем ки ҳамин чизо давқа хиш надорем. агар ма як чизоеро монтаж мекунам мемонам ку бовар кунед. ӯ ҷавон мега мо аз ҷаноби олӣ хоҳиш мекунем кайҳон бипарем. мефаҳмед намира? ан ҳози Эмомалӣ кайҳон паридеста, самолёт гирифтааст, гуфт ки мо мехоҳем тоҷико ҳам бипарад охи. хан тоҷико паридан, самолёт харидан. ак тоҷик паридеста ёзи. яъне ин минусҳоро мо дорем ҳамватанои азизам. мо ҳеҷ вақт наметонем бо таърихи натсионалӣ яъне халқӣ бигем ки даъво кунем бо таърихи профессионалӣ. мефаҳмед намира? ва мо наметонем ба пули гадоӣ торихи профессионалӣ созем ва мо ҷавон тайёр кунем. вақт дар кор буд ки 6 сол, 7 сол, 8 сол ҷавон бихона ва баъд аз ӯ бигем ҷавон биёяд, ҷавон кор кунад, пул ҷидо шавад барои исследованиҳо ва дар гуногун археологически ҷойҳое ки бигем чи Қазоқистон, чи Ӯзбекистон, чи Туркманистон, чи бигем Россия, чи Амрико, ҳар ҷойда ки як чизи археологӣ пайдо мешавад, бояд дар ӯ ҷа бигем ки аз он ҷумла аз Египтҳо, аз ҷойҳои қадим саркардагӣ дар ӯ ҷа учёниҳо мебуданд ки мерафтанд кор мекарданд. ҷавонҳо таҷриба мегирифтанд, меомӯхтанд. яъне ки ҳарфҳои қадимаро меомӯхтанд ва ғайра чизҳоро меомӯхтанд ки то ки имрӯзу ҷавонҳо барои мо битонанд кор кунанд, ойлик мебуд барои ӯ, зиндагии хуб мебуд ки ӯ ҷавонҳо бибироянд бигем ки мо дар бораи торихи профессионалӣ бибироем даъво кунем.
ما نمیتونیم با کتاب صنف 6-7 تاریخی که ما داریم تا امروز 33 سالی که ما داریم بیختون سوال بتین ما داریم یگان اسلیدوینگ سنتر داریم در کجا هست و چند آدم کار میکنه چند متخصص در اونجا ما داریم کجا را اسلیدوت کردن کدام ارخئولوژیست سنتر را اسلیدوت کردن اینو چیکارو کردن نداریم نیست میبخشید عادی ترین چیز یک دکتر عادی هست یک دکتر عادی که просто укол میکنه کپل میمونه نمیدونم یک نمی کارای عادی میکنه دکتر است دکتر یک دکتر است یک دکتری است که وراج او تشخیص میکنه میجوه برای تو بگیم که همون چی میمونه دیاگنوز میمونه که تو چی کسل داری میدونی میره تاریخ هم از آن جمله همی است هست آدمای عادی که میتونن نمی ببروین بگیم از کتابو بخونن از اینجا بخونن از اونجا بخونن از یک چیز دیگر بخونن و بگیم که یک مثل همونی که یک دکتر یا عادی فیلچری که همین اوکال میکنه نگاه میکنه همون کسل بگیم تمپراتور را میفهمه یا نگاه میکنه تمپراتور داری اوکال میکنه پایان میشوه یا یک چیز دیگر را میفهمه این دکتر عادی هست این نمیتونه با انسان ها تشخیص کنه و بگیم که دیاگنوز مونه میفهمید تاریخ هم همین است ما عادی ها داره میدونن تاریخ کم تم میدونن خوندگیان بعضی چیزها را بعضی میفهمن یکی تاریخ ما را تشخیص کرده بگیم انا دیاگنوز مونده نمیتونن وقتی ما تاریخ خودمون را دیاگنوز مونده نتونستیم مردم تاجیک ما متاسفانه بگیم که دوای در جایهای لازمی در جایهای بلند ما دوا کرده نمیتونیم چیزی را میفهمی یک کلمه گپ زبان تا میبنده میمونه چشم تا میبنده زبان تا میبنده گوش تا میبنده یک اثبات بیار میگه نمیشوه کتاب استالین اثبات بریم در اونجا بگیم که این نه در استالین در ما نوشتگی بود همین ما تشخیص کردیم نه ما وراج تاریخ نداریم بله ما فیلشر داریم خیلی معده چویده بگیم که همون تمپراتور سنجاقی تری چیزا و کلکنک خیلی فیلشر داریم نه که ما وراج نداریم در تاریخمون که تشخیص کنه و دیاگنوز مونه بفهمی نمیره تشخیص کرده دیاگنوز مونه حاضر هم دارن جوانهای ما میبروین از کتابای کی و کی خوندگی را این ای ما بود اونها ای ما بود این ای ما بود نه دوستی عزیزم باشه ما طرفدار هستیم که کلی دنیا ای ما باشه اما اینجا اما گفتنی گپ است ما برای این از ما گفتن باید ما تشخیص کنیم و دیاگنوز شمونیم که اینمی از ما است میفهمید برای چی در کار است برای این لابراتوری در کار است برای این پروفسیونال تیار کردن در کار بود 33 سال امامعلی رقص باشه سرود باشه نمیخواد چرابینی های کلان باشه آیا ما با چرابینی کلان رقص کنجنبانی امروز میتونیم که در ارنای پروفسیونالی ببرویم دعوا از تاریخ یا تمدن کنیم جوانو سوال برای شما است و میبخشید میگم که بازم دینا بسیار غضبی شدم اکثر گپایی که میگفته بودم دیگر از غضب از سر رفت دیگر بگیم همون کوچگیش گرفتیم ما چیرم تا ارالش کردیم رفت اما امروز سوال با دلاور است ما میتونیم که با تاریخی که استالین نوشتگی است امروز ما میبرویم و استفادهش میکنیم نمیدونم بیا میگیم که تمیریز از ما است بیا میگیم رودکی از ما است بیا فلانی از ما است فردا میورن یک انسان تشخیص میبروره تا داره پروتیفیو دا تشخیصی که دیاگنوز شه برآوردگی که نمی چیز از ما است کسلی ما است داره امیره نداره پس ما بیغرض از همون بلای خالی دیگر چیزی نداریم دیگر ما چی نداریم هموطنم این ایجا مینوسی ما هست ما فقط کمترین چیزا با گدایی میبینیم و اینقدر چیز باشه ما باید بطلبیم باید نمیدونم ما گدا باشیم باید گویا که از نگاهی ما با گدایی مسئله ما حل میشه میفهمی نمیره این نگاه خامی ما هست که
ما فکر میکنیم که حاضر ما با گدایی مسئله خودمون چیکار میکنیم حل میکنیم در اینجا از میخیزیم ابراهیم تاریخ حل میکنیم با پول گدایی یعنی فکر این جوان ها فکر خودی این همین چیزایی هست که همین دیلواره به سوادیش نشون میده به مفکورگیش نشون میده خودی همین چیز است که دیگر انسان ها را به مدنیت به مفکوره بدنش نشون میده که انسان اصلا مفکوره نداره اصلا نمیدونه خیال میکنه با تمام تاریخ استالین نوشتگی ما حاضر دنیا را دوام میکنیم که تمیریز از ما است یا که فلانی از ما است یا که دیگریش از ما است حاضر ما میبرویم دنیا را با همون کتاب صنف 8 6 7 باید ما دوا کنیم برادری عزیزم بله منم طرفدار هستم در این چیز اما بیا یک جای گریبان امام علی را بقپیم بگیم امام علی رحمون بیا جون تگردم رقص کردیم سرود خواندیم جماندیم وقتی دیدیم که برقصیدن پیش نمی رفته بودیم ما برعکس اومدیم جزیر شدیم امروز ما نداریم یک اسلیدرینگ سنتر археологический سنتر ما учёный نداریم از جوانای ما اما اربکش شید شکاتورچیک شید استرایتل شید بیچاره غریب شید جوانو چرا ما یورا تیار نکردیم امروز ما چیکار کنیم خودی دلوارم مثل نام حاجی میرزا فقط نمو شعر میخونه نقل میکنه که اینیم چیارا میگیره پروستا که خیلی نقل میکنه چه غمگین کرده بیچاره کرده گویا که ما اینایتا دوستای عزیزم ببینید وقتی که اگر من سخت‌تر بگم برای شما دشمن میتوام برای اون که شما دائما در همون لولو بیچاره غریب این همی چیزدا آموخته شدگی عادی مثال گودک تا گودک همونین ببینین بعضی گودک هست میزنیش کو پوچش در خیمچه قطی میزنی گودک یک رو گیرد توق میدوه با میشینه گیریه کدسته یا قوچه خورده استه هم خیلی گودک هست میدونی نه و گودکی هست که در دانش پیش میکنم بخیره نه آی نه تاک بخیر نه ارکه ما انمو گودکی ارکش هستیم نه آن گودکی که بزنم باید ما دستمون در طبق بتقیم نولای خودمون در دهنمون پیش کنیم ما باید این عمود باشیم نه ارکه ما طبیعی ارکشیدگیم فکری ارکشیدگیم که باید هر کس ما را تعریف کنه تفسیه کنه متاسفانه میدونین برای چی برای اون که هیچ وقت ما در ادرسمون گپی خطا نمیشنویم چی در تاریخمون هم زوریم بهترینیم دنیا را کشف کردیم چی در زندگیمون هم خیلی انسانای زوریم در خوبی هم ما انسانای خوبیم ما ما تصورات ما همین است دنیا این نیست دنیا نمی حیوان ها گروه حیوان ها همین برای ما درسی زندگی است کدام زور است اونمو انسان بگیم که میخره بیجان لقمه میشوه بیچاره در جنگل نگاه که ای آهوده بگیم که بچه خوب نیست هم نگاه که ای خر زبره بچه خوب نیست ای گوده بچه خوب نیست ای گوساله بچه خوب نیست ای گوسفند بچه خوب نیست در جنگل نه که هر روز میخره شد همو بیچاره یگان جبین نه جاندو را ضرر میرسونه نه شکل ضرر میرسونه هیچی را ضرر نمیرسونه اما ای پای زندگی شونن بیچاران هر روز ما را میخرن اینا اومده چی به شیر یا خطی گرگ یک دیگریش نمیخرن برای که هر دش زورن یا هر دش میخوردگی هن چی به شکل قطعی بگیم شیر یک دیگر را نمیخرن برای که هر چون خرندن در زندگی خرنده باید باشی بیچاره نه من بعضی چیزا را بعضن وقتا نه 50% نوارا ما بعضی هاش کو بعضی گپا را سپیچل نمیگم که شما در کمتر سخت برسه من میدونم در جایی که شما باید سری و مسئله فکر کنین میدروین مرا ازبک میگن اقرات میکنین اقرات کدام میگیرین نیکی بسیار چیزا من سخت میگیرم برای اون که شما بیدار شین بیدار اخاد نکشین لقمه نه میفهمین
фарзандои Тоҷикистон бояд охотник бошанд, луқма не. имрӯз мора Эмомалӣ Раҳмон луқма кадаги аст. мо бояд гиребони Эмомалиро бигирем. мо ки охотник мебудем, Эмомалӣ мора луқма карда наметонист. сабабаш инами психологӣ, унамо мачитое ки мо дорем, доимо хайра садақа бечора гирия, як одам омад нон надоштиш додуш ягонтаи асос надора. ягонтаи қиссашон асос надора, асоси таърихӣ надора. ягонташ исбот биёр бугӯ. ино қиссаҳои натсионалӣ ҳаст, профессионалӣ нест, асос надора. халқӣ, қиссаҳои халқӣ. як одам омад самолёта 6 духтур будай парид, ҳаво авршид, 6та яҷода гуфт ки небояд ма бираму духтур ховунака чавошав ҳайкат замин туман шид, раҳ туман шид, раҳ дид яҷода дид, як хона дид, я лампочка дар мегирад, лампочка рав, лампочкада кампир шидаги, ай кампир худоро зора доштааст, худо барои ҳамо авр кардааст, борон кардааст, овардааст духтур. ино қиссаҳои халқиянд, ино асос надоранд. ино психики шуморо ғулом мекардаги қиссаҳо аст. медонед амира? барои ҳамин дӯстои азизам, шумо дар зиндагӣ бояд яъне ки охотник бошед, на луқмаи охотник. имрӯз хади Диловар Сафарам, хади дигар шоир, дигар адиб, ои инсоное ки ғами Тоҷикистона мехӯранд, бояд мо ҳама гиребони ҳукумата Эмомалиро гиребонша бигирем, на аз халқ биталбем. ин мардум бечора мазлум ҳастанд. ҳамватани азизам, яъне ки ин қадар аз ин бечора мазлум талбидан. 33 сол шид мо металбем, ҳеҷ бина нашидем, ябора ҷазир шидем рафтем. барои ҳамон қурбони чашмои ҳар яктаи шумо ва аз он ҷумла Диловар бародарам, дина баъзе сахтат гуфтам, барое ки сахти бадғазабам карда барои кори шумо ки имрӯз омадем барои ториха вастанавид кардан аз мардум пул металбем. вот аламовараш ҳамиҷа бад. майли барои мурда талбидем, майли барои марг талбидем, майли барои касалӣ талбидем, барои бехона талбидем, барои гишна талбидем, барои не ки имрӯз омадем мо дигар барои ватани худмона сохтан мо аз мардум талбидестем ки биё мо як профессионал, як торихшиноса биёрем, то ки торихшинос барои мо чӣ кор кана, ба урусӣ бига ки тамиризе танаш мо да таш бинависем ира ба англисӣ. ҷонои ширин, ман ина краска дорам дастам. бача, краската парту я тараф, пас важни краскайта аст ё ки важни масъалат. бояд инсон дар ду устал нашина, як усталда бишина. мард шидан дар кор. вақти куна дар ду устал мондӣ, шикофи шӯй мемона. мефаҳми амира? бароям да як стал бишинӣ агар, шикофиша маҳкам мешавад. оле мебахшен, каме дига ман инҷа бистам ба иҷозати шумо. дар бораи туризм даво доранд ки мо турист ҷалб кардестем. исмоил овард барои туристора ҷалб кардан. ҳамватани азизам, мо туалет надорем биринем, туриста киҷо меёрӣ? мо ку аз кӯдакимон чангалак рида наёд додагӣ ҳастанд. ӯ турист чангалак рида наметона. ӯ чангалак бишина патинкаоша ҷазир мекуна. ӯ моям омӯхта ки ам пора кушод мекунем, чангалак мешинем меринем. ӯ турист наметона чангалак рида. барои турист овардан ҳадиақал як ҷои ридани турист аввал сохтан дар кор аст ки ӯ турист бирина. мо турист ҷалб мекунем. шумо ахмақен. ё мега ки мо метрои ҳавоӣ месозем. шумо ахмақен ва ин миллат ахмақ дорен. аввал трамваи заминиша бисоз. метрои ҳавоиро чӣ кор мекунӣ? ӯ битон расход карда, ӯ қадар гуфти ҳамун гапо. аввал ҳами трамваи заминиша бисоз. барои чӣ як ябора метро месозӣ ту? трамвай не? трамвая бисоз, свет ҳам бимирад, трамвай дар заминаи мардум метавона бибироя. ӯ осмонда бориш мекунӣ, мардума свет бимбира, мардум фуромада наметавона ай боло. яъне ки ин ҳукумат ақл надорад.
و چخیل شما را فن کنه نمیدونه. بعد اینم خیلی برنامه‌هایی بگیم راست و دروغ و از خیتای میورن نمیدونم زبچس ماشین زبچس میکنن میبرونن همشه. بعد میورن در تاجیکستان او را و کانتینر رو دا بار کرده در تاجیکستان یا سیخ میکنن جمع میکنن اونجا دا سبیرت میکنن. این چیز نرمال است. این چیز یگان جای چی نداره. ما ماشین برآورده استیم میگن. میفهمی نمیره. ما سیخ زبورکا داریم. ما ماشین نبرآورده استودیم. ما سیخ زبورکا داریم. ما در تاجیکستان یگان چیزی اون ماشین تولید نمیکنیم. نیست. ما تنها زبورچکیم. میفهمی میره. تولید کننده و زبورچک یعنی که فرق داره. جمع کننده و تولید کننده. ما جمع کننده ایم. بیچاره مردم لخ یافتین هم دیگه بالای سرش دیگه چیزی که فوراتونم بزنین توش بتین بزنین مردم رقص باشه سرود باشه اینا ما ماشین برآورده استیم الکترا ماشین ما میبروریم در اینجا قبر میبروریم. ما جمع کننده ایم. با هم متخصصی اصلی جمع کننده ها خیتایی هستن. یک چند تا بیچاره تاجیک با گروش کن در اونجا. تاجیک غریب گروش کن پدای پرینیسی اتنیسی گفتگی روسو دست کو پدای پرینیسی کار میکنن تاجیک در اونجا نه متخصص. ما در یگان سوها متخصص تیار نکردیم در 33 سال. پرابلم اصلی ما سر همی است. مشکلی اصلی ما سر نمی است که ما پروفسیونال یعنی که تیار نکردیم در یگان سوها. متخصص نداریم در یگان سوها. میفهمی نمیره. ما سوهای نقل دا متخصص داریم. سوهای دروغ دا متخصص داریم. از امام علی سرکردگی. سوهای غارت دا متخصص داریم. سوهای تهمت دا متخصص داریم. از امام علی سرکردگی. مرا تروریست اکستریمیست. شاکر جان بردن زندان کردن. او انسان بگیم که تاریخ شناس بود. تاریخ دان بود. و بگیم که علم بود اونم آدم بسواد بود. چی بردن شنوندن او را؟ اوزی کی را میورین؟ قشلاق یا معلمی سینفی شش میورین در تلویزیون میشنونین دروغ گویا که او تاریخ دفاع کرده است است. خیل برای همو جانای شیرین هموطنای عزیز این سفسطه هست همه گپ اینا. همه اینا دروغ است. دلاور تنها از همین راه دید که هم مسئله تاریخ بالا رفته است. خصوصا چی سبب شدی چیز؟ سبب شد که من مسئله تاریخ قلعه را برداشتم. یک چند ماه میشوه که در فیسبوک بیشتر نشر میکنم و غیره همین چیزا را بگیم فیسبوک خودم ده استانه کگن استانه ده بسیار نشر میکنم تاریخ قلعه را. خب یعنی این چیز دید که کمتر سوهای بحثی گرفت در بین همون مردم مرا قراد میکردن دیگر هم دروغ میگویی تاجیک است همین سوهای بحثی گرفت کمتر علاوه گرفت و یک ارتیست دیگه برآمد گپ زد در همین سوها. یعنی کمی بحثی من ارتیست داری برا رفت و او دوخ نکرد بیا قطیمه در افیر صحبت کنه. ما پریلگات کردم گفتم می صحبت میکنیم. فقط گفتم اساس دلیل فکت یعنی ریشه تاریخی داشته باشه نه اینکه گپی هوایی نمیدونم نمیشه بازیمو سینفی شش استالین نوشتگی را بیاریم بگیم که اسناد تاریخ بتیم. برای یک سخنت حداقل 3 منبع باید بیاری از 3 کشور باشه. یکی از چین باشه، یکی از روس باشه و یکی دیگر از عرب یا از هند باشه. 3 منبع قطعی صحبت میکنیم. گفتم مرحمت زد نخود زد ترسید نیومد. با 3 منبع صحبت کردن این کاری آسان نیست که از 3 منبع بکوی بیاری بگیم که بگویی که این فلان انسان فلان چیز است. همین خلاص نیست. این منبع کم این مسئله روشن شده بود بحث شد بعد از اون که بود ترکیه کدامی را پردلگت کرده است در یونسکو بود رویم ترک گفته. خب دلاور چیکار کرد؟ دلاور یک انسان شستری است خیتری است بگیم با نام اونمو غمگین با نام اونمو بگیم اونمو بیچارگی گرفتن خودش او انسان در اصل بگیم کگبی است. بگیم کگبی است میتونه که از مردم چخیل پول کار کنه. ریسک برآمد خواست مردم فن کنه و کارت موند نمره تلفن موند ما همشه گرفتگیم ویدیوشه نه نامرد اگر مرد میبود
ویدیوش هم میموند اگر که همون کارش درست میبود ویدیوش هم میموند و قطعش بحث میکردم دلشی قطعش من ویدیو ویزف قطعش میبرمادم در نمخیل افیر قطعش بحث میکردم و صحبت میکردیم که ما چیا داریم در تاجیکستان چرا ما تاریخ ما قدر قفا رفت چند سم پول جدا میشوه برای تاریخ و چند متخصص تاریخ داریم در کجاها ما اسلیدوینگ سنتر داریم ما در این چیزا قطعش صحبت میکردم زد خود زد ریس که بگیم که چیکار کرد ویدیوشو دلیت کرد تمام دیگه نمیبروید این مسئله این برای چی مسئله را خیزون دیلوار بروورد برای اون که ده ها مسئله را میخیزون بگیم من خب میکردم از این بابت دیگه این مسئله رو ما خب نمیکنم ما خب میکردیم میستودیم ده ها مسئله را میبرداشت از مردم یکی مسئلهش مسئله کینو این کینو قطعی کروپ نی از بیزنسمن ها از تجار ها پول زور کند نه سمم دلی گنده پول زور کند خصوصا از همی تو امروز دوره از پشتی نمی فانتازیای کینوش از مردم از بیزنسمن ها اما میدونم که مثال بگیم چقدر از امریکا یاردم کردن چقدر بگیم از اروپا یاردم کردن چقدر همین تاجیکای بیزنسمن از روسیه چند یاردم کردن تاجیکای بیزنسمن فقط همونجا پول ولاجید کردستن ولی هیچی را درکش نیست چهار تا نامو بنام تاریخ دون آورد جمع کرد شنون کمتون گفتم که تاریخ ما اوروینی ناسیونالی است یعنی خلقی چهار تا نامو رو آوردن شنوندن همو کتابی SSSR نوشتگی بگیم سری روسیه نوشتگی سر کردگی این طرف هم که ما فقط پیخت کردگی ما هم مفکوره را داریم از معلمان سر کردگی توزیع نسل هم او را چهار تاش جمع کرد آورد در اونجا بگیم که چلیدی چیز یعنی از نام تاریخ زور پول کار کرد کنکرت نکار کرده است تو الان داره کار کرده است این بیرون از پروپاگاندا چیزی نیست و این عملی هم نمیشوه با این بگیم که پولی مردم اما بگیم که پول کار میکنه شاید شوه یگون 40 مینوته 30 مینوته یگون بگیم که اسماعیل اومد اسماعیل زد اسماعیل رفت اسماعیل شیش اسماعیل رفت اسماعیل شکست تمام این همین چیز شوه شکست نمیگن این اسماعیل گرفت اسماعیل زد اسماعیل تمام شاید یک چیزی بگیم که برای مردم به تحقیق پول گرفت که باید یک چیز بتی یک بگیم حاجی ما با تلفن میتونم امروز سیمکا کنم نگم پروفسیونالی در کار است با تلفن میتونم امروز سناریو سومونی را سیمکا کنم این همینجا بازار میرم دوزنده خونه میرم 4 تا جلک میدوزم 4 تا دیگه هم تا چیزای کنه را میگیرم شمشیر رو اینم دتسکی را میگیرم امو چرا 4 تا را تمام دیگه چی در کار نیست ما هم کینوی سومونی که امو سیمکا میکنم چنین امو کینو سیمکا میکنم برای مردم نه که پول کار کردن اما این تاریخ این مسئله از بس که این انسان از پشت تاریخ уже پول کار کرده است فهمید که بیش این مسئله را بخیزونم یک کارتا میمونم مردم پرتفتان میگیره 100 سم 200 سم 500 سم 300 سم 2 میلیون مردم 3 میلیون مهاجر است اگر 100 سمی پرتویان گودی همگا پو 200 300 میلیون میشود در اینجا سومونی صرف میکنیم هم 3 میلیون سومونی جمع کنیم 5 میلیون سومونیش یا 1 میلیون سومونیش صرف میکنم نه معلم پلیمو را میارم دو سه تاش میشنونم دیسکوسیا میگذرونم در همونجا ایش میارم دیسکوسیا میشه مونده که 2 میلیون دیگر در کیسه میزنم میت معلمو دا 200 سم 300 سم نوسپلیشونا اوج معلم 50 سم در میان اینترویو میت فرق نداره خلاص این رشوت خطی را گرفت نه رشوت تاریخ دفاع کردن اگر این انسان سواد داشته باشه عقل داشته باشه تاریخ در اوروین پروفسیونالیسم دفاع کردن ساختن ما متخصص نداریم و در اوروینی بگیم که ناسیونالیسم یعنی که ناسیونالی خلقی هر یاد میتونه که صورت اسماعیل صورت رودکی را دیگه را بردارین با روسی میتونیم بگیم که это наш предка наш дед خلاص 4 جمله درباره سال تولد سال مردنش و غیرش بآموزین اما بگیم چیکار کرده است کتابش چی است شعرش چی است و چی است اونم را بخواد بگو که это наш дед خلاص یعنی همون وزمی که همون ناسیونالی که خلقی که بگیم همون 4 معلم همون را میکنه میگب میزنه خلاص متاسفانه شما خشتون نمیته کتاب بخونین شما خشتون نمیته در اینترنت بشینین بکوین
این عیب شما هست خلق. بعد چیکار میکنه؟ استفاده میبره. دلوار از این پول کار کردنی بود. وقتی که من برآمدم این چیزا گفتم چرا امام علی اتویچات نمیکنه در این چیز، باید ما گریبان امام علی را بگیریم. تیم او طرف گشت که یعنی که فهمید که در اینجا وینوات حکومت است، سمالیات خرید، کیف کرد است. اما بگیم که تاریخ مرد رفت، ریسک گیری ویدیوشو دالیت کرد. دالیت کرد دستش شوشت، خب دم ولی چند قگپی دیگر شنوید، ولی چند قید گلی با کشوکش میشه و ایرا ترا کی میگه ای کورا که یعنی این چی گپ شید، این چیگی خوردگید بود، ولی چند قب بیناشون کشوکش میشه، حقارت کنکون میشه، ولی رستم میبروید دیلوار آدم دونم دیگر تمام چیزا اسماعیل میبروید که یای پشت بلادی کیفی مرات گرفتی امارا ریدی دویمو تانا میشنوه می کیفو را، ولی اون میگیره تجاوزش میکنه دیگهش میگیره. یعنی که دیگر نمی بگیم که بین تجاوز میمونه این چیز. Kulturna четко, профессиональный мошенник است. профессионал اونمو ای بازینگرای اگون فرق نمیکنه، پول ماشین میگیری حاجی چی میگه پول میمونی مو تاریخی سومونی سیوم که میکنیم. خلاص صاحب ماشین صاحب خونه چند پول جمع کرده گه تودا بول چند دیگه او خیتریه او دیگه چیزو کروش بود کرد گرفت از این چیز. профессиональный мошенник است دلوار. خلاص مثل نام حاجی میرزا باره یه профессиональный мошенник بود. یعنی میدونه آن چیزایی که در دین نیست ممکن نیست برای نفس خودش که بگیرن و او چیزایی نمی قصول کردن اومدن خیر خدایی صدقه و غیره چیزایی که بود که بر اومدن امام علی گفت این چیز در دین نیست، همش بر اومد دست پیش برکت گفت راست میگه این چیز در قرآن نیست، قرآن در این چیز وجود نداره. پس این قصول وقتی که فروختی значит قرآن تو ماشینی برای نفس خودت استفاده بردی در بالای جنازه گلیم جنازه رو جنگ کردین شما، یعنی نفس خودت فروختی نماره ریال نه. ماشینی بعضی دینی ماشینی که دینی میشه، بعضی ماشینی که دنیوی میشه، افریستو بعضی مثل دیلوار ماشینیکای شعر و تاریخ میشه. یعنی هر چیزی که همو چوستوی ملت دا میرسه از اون چیز پول کار میکنن، درآمد میگیرن. میفهمی نمیره؟ دوستای عزیزم امیدوارم که شما کوشش کردم این دفعه بگیم عصبی و با من مثال ها و غیره ها کوشش کردم که برای شما من بفهمونم. دوستای عزیزم یعنی ما نمیتونیم پروفسیونالی در ارینای پروفسیونالی ببرویم تاریخ کنیم، تاریخ بسازیم، دعوا کنیم. ما 30 سال میشود تنبال هیچ نوشتگی نیستیم، هیچی را تغییر داده تونستگی نیستیم. تا ولی داریم با هم کنسپکسیایی بگیم روسی اومده ایستادیم، ستالینی و لینینی و بگیم این طرف شمالی ما با او رو بینی دعوا کنی نیستیم. پروفسیونالی ما میتونیم ناسیونالی باشیم، خلقی. نمو نمیدونم این نهی گفته بود یا نو گفته بود یا یا بلاگری روس گرفت یا چی را تعریف کرد گفت یا نمیدونم مثل همون یک ماشینی که دیگر بود کازاکوف بود کی بود یه ماشینی همین خیلی دید مردم بدخشان پرابلم ادازد گویا که غمخوری مردم بدخشان برآمد دوای دنگی امام علی تک دلای دوای دنگی انا مو خاطی ما برآمدم پروتیفش چند بار ویدیو کردم که مردم بدخشان درو لاوید کردن که شتوتا نیتواسی است قفوزه. هر هفته برنامه میکرد برای بدخشان، هر هفته از مردم نگرفت یکیش 200 300 500 هزار تو 1 میلیون روبل بگیم ای مردم کار میکرد میگرفت. ماشینیکن یا کلتور نماشینیکن از درد مردم گویا که غمخوری تو پول کار میکنن. اینو ماشینیکو هستن و از اون جمله دیلوارا ماشینیک است. کلتورنا چوتک پروفسیونالی ماشینیک است و میتونه در امنیت هم بازی کنه و با میتونه هم چو ژورنالیست بازی کنه، با میتونه هم چو غمخوری مردم بازی کنه، با میتونه گریه کنه، با میتونه حاجی میرزا را بیاره قطعش برای گپوش شیره دار کردن که انسان دینی است برای دل شما دا بدرویه و میتونه که تاریخ بازی بته از شما پول کار کنه. برای همون چیزو دا داده نشین هموطنان عزیزم. ما نمیتونیم با اون بگیم ساتسمی که ما یکدیگر رو میپرتاییم با دیلوار خصوصا در حالتی که ما متخصص نداریم در این ساحه.
мо барои чӣ пул битем? нест мутахассис, кида пул битем? мо надорем доктор, профессори ҳамин соҳа надорем, кида пула метем? ҳамун муаллими синфи 6-7 торихда ҳамуда халос, дигар чизе наметонем кард. алайкум салом барои мардуми Бадахшон ва бар кулли мардуми бигем ки Тоҷикистон ва инсонҳое ки салом доданд. Аз аввал ҳам гуфта будем дуруду эҳтиромот ба кулли бинандагони азиз ва боз бигем ки саломат бошед. Дар охир боз ҳамон фикр назарҳои солими шуморо зери коммент интизор ҳастам. ягон авлод, бале бародари азизам, раиси Астана бобом аст. ай кадучи, ман ҳамун васаи раиси Астана мешам. авлод дорим? худам аз ҳамунҷа ҳастам. хоб, сипос. ҷаҳони сипос бародарои азизам. умедворам ки фикри солими худтона бигем ки менависен зери коммент дар иҷа мемонен ва падилита фуромӯш накунен. агар кадом гапи қабе гуфта будам аз кадоме боша, ҳар як инсоне боша, ман аз ҳаматон бисёр бахшиш мепурсам. ана саломат бошӣ бародари азизам. ана барои ҳамин бародарои азиз, мо пеш аз ин пула барои таърих метем сарф мекунем, мо аввал багем ки мутахассис канем. бояд мутахассис дар кор аст. Лаборатория, исследований центр, медонем профессор ва ин чизоро багем дигар кишварҳо доранд. бисёр багем ки ҳамон чизои ҷавон тайёр карданд. Эмомалӣ чӣ кор кард? Эмомалӣ пула дар рақс зад, дабдаба, консерт кунен, бигирен кӯчаҳода намедонам гил, Эмомалӣ бигзара гил қатъи хеле кунен, духтаро бибурен рақс кунен, намедонам 1000 нафар аэропорт бибурен, дар пеши намедонам президенти меомадагӣ рақс кунад, хуш омадед, намедонам хитоиҷон ё дигаҷон ё ӯзбекҷон ё қазоқҷон ё қирғизҷон хуш омаден, дигар рақс кунад пеши президентуда. мо 33 сол рақс тарбия кардем. мо наметонем бо рақсомон биброем дунёда талаби таърихи худ кунем ё исботи таърихи худ кунем ки ин ё ва он да мо дахл дорад. ман бозам мегӯм СССР дурӯғ бисёр дорад. 90% таърихи навиштагии СССР дурӯғ аст. иша даиш додагӣ аст, иша даиш додагӣ аст, ирам таъриф кардагӣ аст, дигаршам таъриф кардагӣ аст. таърихи аслӣ бо талхиву шириниш мешавад. унау таърих мешавад. ҳама тарафи ширин боша, агар бародари азиз просто як пиёла шакарчой мешава мемонад. баъди фирт кашидан ку бо мефурад чой бихӯрӣ ки нест шакарчой. фаҳмидӣ? бояд талхиби шириниша бояд бигирем. бояд мо исследований центр дошта бошем. агар мо ин чизоро надошта бошем, кулли мардум ва инсонҳо, олимо, адибо ва ғайро гиребони Эмомалиро биқапен. бихезен, митинг кунен, талаб кунен. вагарна бо ин таърихе ки мо натсионалӣ дорем, яъне халқӣ, ҳеҷ ҷо рафта наметонем. умедворам ки фаҳмо буд. ҳамватанои азизам, бисёр сипос аз шумо ки мебинен, коммент мекунен, падилид мекунен, хусусан обуна шидагиҳо. сипос аз шумо. он инсонҳое ки бигем ки рафтан аз обунагӣ, аз шумо ҳам сипос. як муҳлате буден, биромаден, рафтен. ба ҳар ҳол ба ҳаматон сипос. ҷаҳони сипос барои ҳар як инсон. ман як фарзанди Тоҷикистонам, неки қаллиғам ва ғурури миллии ма ва ғурури бигем давлати ма барои ма ҳардаш баробар аст. ва иҷозат наметиҳам касе ғурури миллии мара, забони мара ва дини мара, ақидаи аҷдодҳои мара поймол кунад ва ман худам иҷозат наметиҳам ки аз шуморо поймол кунам. ва ҳар инсон поймол мекунад, ӯ зери по мемонад. барои ҳамо ҳар як одам бояд эҳтиром, ҳурмати худша дар ҷояш бимонад, бигзора, бидона ва бигем ки албатта ки боиси эҳтиром мешавад. боқӣ падруд то ба дурудҳои дигар.
бишо калимаи зебои форсӣ аст. Падруд ва дуруд. Саломат бошед.